Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ya eyyuhellezine amanu la tuqaddimu beyne yedayillahi ve rasulihi vettaqullaha innallaha semi'un alim. Ey müminler! Sizler Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin aldıda hiç qandaq bir işni ve sözünü aldı bilen kılmanlar. Allah'tan korkunlar. Allah hakikaten sözünlerini anlap turgucudur. Niyetinlerini ve ahvalınlarını bilip turgucudur. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ey müminler! Resulullah'a söz kılgan çığınlarda avazınlarını peygamberinin avazını yuqur qılmanglar. Sizler bir-biringlar bilan to'lab yuqur ovozi so'zlashgandek peygamberge to'lab yuqur ovozi so'z qilmanglar. Unda qilsanglar o'zinglar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. İnnellezîne yaghuddûne aswâtehum 'inde rasûlillâhi ulaikellezîne imtehanallâhu kulûbehum littaqvâ lehum mağfiretun ve ecrun 'azîm. Şübhesiz ki Resulullah'ın yinida pes ovozda gap qilganlarning dillarini Allah taqvo uchun sinagan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi. İnnellezîne yunâdûneke min verâ'il hucurâti ekseruhum lâ ya'qilûn. Şübhesiz ki seni hujurlar, ya'ni pak ayollarning turalg'u joylari orqasidan to'laydiganlarning to'lisi aqlsiz kishilardir. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sen ularning oldiga chiqqaniga qadar ular sabr qilib tursa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Alloh nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Ya eyyuhellezîne âmenû إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ey müminler! Agar sizlarga bir posiq odam biror xabar elib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliklaringiz uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Wa'lamu anna fiikum rasulallohi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaykumul iman ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه Vallahu alimun hakim. Bilinglar ki, içinlarda Resulullah, yani Allah'ın peygamberi var. Eğer o nurgun işlerde sizlerge itaat kılıdığan bolsa, çokum qiyin ahvalda qalatdinglar. Lekin Allah sizlerge imanını kızgın söygüzdi ve onu dilinglarda körkem qildi. Sizlerge pisqini, kufrni ve günahni yaman körsetdi. Ani shular Allah'ın fazli ve nimeti bilen toğru yolda bolğuculardır.
Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Agar mo'minlardan ikki guruh urushib qolsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilguvchi toki Allohning hukmiga qaytgan qadar, ya'ni tajovuzni to'xtatgan qadar uning bilan urushinglar. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan odillik bilan tuzab qo'yinglar. Hammishda odil bo'linglar. Allah haqiqatan odillarni do'st tutadi. İnnemal mu'minuna ihwatun fa-aslihu bayna akhawaykum vettaqullaha la'allakum turhamun. Müminler haqiqatan dinda qeyrindoshlardir. Urushib qolsa qeyrindoshlarning orasini tuzanglar. Rahmatga erishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ey müminler! Bir kavim yani bir kavimni, yani bir camiye yani bir camiani, bir adam yani bir adamni mezhir kılmasın. Mezhir kılıngan kavim, Allah'ın nazarda mezhir kılgıcı kavimden yaxşırak buluşu mümkün. Sizlerinin aranlardaki ayallarımı özara mezhir kılışmasın. Mezhir kılınğıcı ayallar, Allah'ın dergahida mezhir kılgıcı ayallardan yaxşırak buluşu mümkün. Bir-biringlarni ayıplamanglar. Bir-biringlarni yaman laqam bilan chaqirmanglar. İmandan keyin pisqi bilan atash, ya'ni mo'minni fosiq deb atash nima degan yomon. Mundaq nahyi qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ey müminler! Nurgun gumanlardan sakınınlar. Yani ailedikilerinlarga ve kişilerge gumanxorluq qilmanglar. Bazı gumanlar hakikaten gunahtır. Müminlerinin ayıbını izlemanglar. Bir-biringlarning g'aybetini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qeyrindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar, uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh tavba qilguvchilarning qilgan tavbasini bakmi qabul qilguvchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila
قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ey insanlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, odam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Arablar iman etdik deydi. Ularga aytqin ki, texi iman etmedinglar. Va lekin sizlar bo'ysundiq danglar. Iman texi dilinglarga kirmadi. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsanglar, Alloh sizlarning amalinglardan hech narsani kemaytib etmaydi. Alloh haqiqatan mo'minlarga nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Şübhisiz ki haqiqiy mo'min Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan iymonda shak keltirmagan, mollari bilan, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymon davosida rostchillardir. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Ey Muhammed, aytqin ki Allohga dininglarni, ya'ni dininglarni dilinglarning tasdiq qilganligini xabar qilamsizlar. Holbuki Alloh osmonlardagini va zimindagini bilib turdi. Alloh hamma narsani bilguchidir. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Ular sana Müslüman bolğanlığını minnet qılıdı. Ularga sizlar manga musulmon bo'lganliklaringizni minnat qilmanglar. Balki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Agar sizlar rost mo'min bo'lsanglar, degin. Innalloha ya'lamu g'oybas samawati wal ard. Wallohu basirun bima ta'malun. Allah haqiqatan osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilib turdi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir.